Sagudahan nga rod ti surat, ti pagkasalitaan ni Elsa nga napoluan, pilit, wenno ligay. Dear Manong Nemi, iredredi kon Manong Nemi tilutuwag apang rabian mi iti asawak kamaysang nga karpintero. Kenti adda iti fourth year high school nga anak ko Manong Nemi nga ni Juby. Wan, ni Juby, wano ni Julie ko nakko. Ini ta sa bali nga damag, wano sa bali ti simangpet a dimteng dito'y balay. Ti katrabahuan ni Eddie nga asawak Manong, nga nangipadamag. Nga ni Eddie nga asawak ket na disgrasya. Haliya? Ni Eddie? Abay na ni Eddie? Natnag. Hala? Ket, pati karam ko mati pakinakin mo, Elsa. Awanin nila kayo mo. Na ito pati ulo na testamento. Oh, no. No! No! Saan nga pudno nito? Saan nga pudno? Saan nga pudno? Nangagmet ni Julie nga anak ko Manong Nemi kat imasidag. Pudno nga dito nang kunanang. Iwanin ni tatang. Natnag. Naitumat yung ulo na semento. Pudno nga di na lang. Pudno nga di. Yakin narakop kami nga agina Manong Nemi kabayatan agsang sangit kami. Kat sigun Manong Nemi kinimang Berto nga katrabahuan ti asawak. Ti ano kontraktor da Manong Nemi tinangawagan iti punerarya tapno maasikason ti bangkay na. Kadinton bigat sumangbeton ni Eddie nga danton iti uneg tilungon na. Nagsakit. Nakasaksakit Manong Nemi awang ngatan ti kasping ti sakit a marikrik na gabi ti kastoy gabiglalatan. Nga pan nakatay ni Eddie nga di man lapulos nagparik na. Di man lapulos nagpagada. Biglaan metlatan Manong. Siyempre, nadamag datatang kaninanang kadimay da nga dagos dito'y balay. Iya po na imatahin. Ay susapo ka sa nulayangan ti panakatnag na. Nga na ito pa iti ulo na iti semento ako nam. Ang arod tatang. Napakamunyo ka din. Di kitinagad na kang kuwanan. Daabalayan. Diyan ka muna yung pakamon eh. Julie nga po kayo. Masapol nga mapakamuan damit lang. Di kiti abalayan. Di kiti kakabsat di Eddie. Kahit ni ading mo. Amuna ka din. Ni ading mo nga Judith, amuna ka din. Diya ka mo, tatang, diya ka mo. Nagdinamag siguro. Siguro. Kat makipagladingit naman. Kinaaming nga tao dito, kat makipagladingit. Manong Nemi, nolapsak tag sa o. Kat kasla, jak pulos naturog ka di nga rabi. Tapampanutag Manong Nemi, di kiti gastusin. Iti pa nakaimansayag na, iti pa nakaitabon na, kan kasano kaptupay. Nga akina, nga awanin ni Eddie, nga isod pa nakaadig iti pagtaingan mi. Hagraduarton ni Julie ti high school, kadadamat arap-hap na piman. Sinunto ti makatulong kaniya, kada kami. Kawanin ni Eddie. No kasta Manong Nemi, agsasalita kami ng agplamplano kang kadayon ng ibagbaga o makitam. Nadamot pagpintasan na ti may mesang anak. No mapay kahit kukumamit iti ti madan ti lalaking anak. No kaskasano laeng. Kabailan ta nga pagbasahin ni Julie ti kolehyo. Aramidag ti amin. Tapno maadaan tayo ti professional nga anak. Nga isunto ti mamang tulong ka data.
iti panagbakit panaglakay ta. Kasta no ka man nimi ti masansan nga pagsasarita mi ti asawa. Ngem kasanun tupay. Napipiyapay manong nimi ni ading ko nga Judith ta nakaasawa iti di abroad. Mason ni Noel nga kayong ko. Adamay duwa nga anak da Judith, duwa nga lalaki. Nga jay inauna ngem ni Julie. Ket jay inaudi ngem ni Julie. Adamay tini ti college ti inauna nga ni June. Napintas ti balay da gabot adda nga rod sa Saudi ni Noel. Ken manipod iti addan iti abroad ti kapsat ti kayon ko. Sila bigla mo't nga pimintas ti biyag da Judith. Nangingina di kiti arwatan na ken dajay kang kanayon nga makaigam iti kwarta no kasta nga agpawit ti asawa na. Nagasgasat nga amang ni Judith nga miti siyak nga inauna kapsat na. Nagpadpada kami met nga saan nga nakapagraduar iti kolehyo, tanumampay kabaylang kumamad na tatang kininanang, timang pabasa kada kami nga napukaw mit interest mi. Agdabtrabaho kidi manong nemi kada servidura iti may sa karinteriya, dinamamok ni Eddie. Inarimnak, naipayo ko di bagay kang kuwana, aging ga nagsikugak, sikugko din ni Julie, hindi agasawa kami. Gagangay lang nga balay, tinaipatakder mi nga kaya mi manong. May iso ita ti pagyanan mi. Idinto ta ni Judith, idi agasawa da ka ni Noel, adda idin dagos na ipatakder nga balay, ngem saan pa nga naituloy. Ngem idi addan sa Saudi ni Noel, napapintas dan ti balay da. Ket langada. Ken talagang halang-halangano, di ket makunamot ten manong neming isuda ti may saka sa sayatan ti biyag na dito lugar mi. So nga bagbagata kanya kiti, na nagasgasat ka no, tikapsat kong miti siya. Sa bagay, mapantumat ni Eddie J. Saudi, no kaspagarigan lang kunad. Ngayon kasano pa ita nga makapangat na tayo. Kaya dadaan manong nemi ti panagsangit mi nga ginat, panagdungaw mi, sangpet dan manong nemi ti bangkay ni Eddie dito'y balay, nga addan iti uneg ti lungon. Ore dakla arayaten manong nemi ta mapukaw ko ti puot ko gabot ti ut ken sakit nga marikrik na. Iti tamdagak. Tigas labat maturog lahi nga asawa kiti nuot ti lungon. Hindi lahing bigat kalman nga nagpakada ka, nga mama nagtrabaho, inurure na ka, kagina. Hindi sa sangpet mo. Ngam sa bali mati si mangpet nga damag, ini kalman kapatim pakaamunta nga nataykan. Si mangpet ka ita dito'y balay, may sang nga nalamis sa bangkay. Abay nga pinanawan na kami matalini, kasanupay ni biyagmi kini Julie nga anak ta. Kasanupay matong palitan ng itarapap ta para kay kuhana. Kasanupay! Imay ni Judith iti daytang aldaw, nga damong aldaw, wapan na kay mansayag ta asawa. Manang, naabot Diyos ko timang liwliwa ka na kayo nga gina. Ikaw mo na kating ko. Alano, anang tuman timaytad ko nga abuloy, ananusam to adumat paggastusan. Diya ka muna kasano. Ngayon ti damag ko akit. Diya kontraktor, iti pagtrabahuan ni Mang Eddie. Kaniso ka naman ti magsungbat, iti isut makisasarita iti punerya. Kahit na kiti kastusin nyo ito, iti inaldaw nga kape, kadawa na akit, adumot di kiti apuloy. Di kiti obreros nga kaubraan ni Manong akit, aga-apuloy damit. Sa adamot apuloy ti barangay. Nukas kasano akit, nagkagpatulong ka di kiti pisyalis ti ili tayo. Dumawat ka ti tulong ka na kwada. Dadalat may advice ko manang.
Ala, ina mang bata, tamdagan ni Manong. Sus, kaano din na udi nga panagsalita mi. Din sa lawas na lang, kung kunana kanya, naggasat ka din ko ta, nakadanon Saudi, di asawa mo. Bareng maka-Saudi aktumat ko na nang yung kasunupay ta. Isungar dating ko. No, sinupay ta. Ti marigrigat. Isupit addo, adada nga grigat. Kaya gini bumakbak na, iso damat adada nga bumakbak na. Slakan ka. Makuna na baknang ka. Wana, tanang arod, kata dakkel matipawpawit ni Noel kanyak, ti binulan. Sige manang. Umay konti din kang katabuloy ko. Uwain manong naimi kas nakunak itay ti kapsat ko no sa sinupay ti napintas ti biyag na isupit adad da pamintas. E din da kami manong naimi. No sinupay di kita adad da ngagrigat. Iso damat adad da pa ngagrigat. Babae nga ti tulong manong naimi di kiti obreros nga kadua ti asawa ken ti kontraktor da. Ti kontraktor manon nemi ti nakaamon nga nang sungbat ti charge ti punerarya. Manipod man sayag aging ga iti tapan na kaitabon na. Wen manong nemi, narigat man nga peso nga nasken nga awatek ti kinapod no. Awanin ni Eddie, agmay mesa akon. Nagbalin ako na makunkun na nga single mother. Nagrigat mi nga rod nga in Wak City amin manong. Tadari kiti kundaway, nga naon obra ket balagib ko ti asawa. No agsapul ti anak ko manon nemi pagpleten nga mapanagpasak no adda masapul na ti eskwela. Adamat pala kiti napatbati akare ti abuloy. Iking gama no nemi nga nagturpusin suna. Anak, awan ti mabalintang nga kastusan iti panagpaalam. Amangan no sa pulem ti panag-blow out mo. Mawatan kayo nanang. Inte tulangin makidaya ka digitay. Padag nga graduar. Uwan anak. Taintun malpas ti graduation. Bisitahan tayo to ti tanam di tatang mo. Yeah? Uwan nanang. Ngayon ti saludsyo di ta. Makapagbasak na ta. Iti college. Saan ko nang sungbatan ti anak ko manong? Nagpanunutak. Anak ti rumbeng nga namidek. Tapno adanto itit ko keng kuwana nga pagmatrikula na. Intun pa naglulukatan ti klase. Iso na mismo manong naimitinag ko na nang inakasabot trabaho ti ili. O rin no sumarek lang ti karinderya. Uno jatendaan na tumulong aglako. Sige anak. Tasyak, agsabulak mo ti trabaho ditoy. No naskir nga agbalinak nga labandera ket aramidek. Umawatak ka di kiti labaak. Tapno ti kasta, at pangalaan ta ti pagbiag ta, ken maurnong nga sa pulam to, into panaglalukat ti klase. So sa remote umay datatang kininanang manong. Kumusta kayo? Ni Jolie tatang. Dasan nagsarkan na nga karinderya Jaylee. Dajay karinderya edi nga nagtrabaho wak. Nga nagabamon mi ni Daddy Eddie. Inala da, iso na sadya. Nagat na siya ta. Basaray mat siguro mangyawid iti pangrabian nyo no kan. O kastang agawid iti rabi. Wen, malibre mat no kan na. Makasidakan mat no kan ti karne. Itinta sa siyak. Nagbalin ako nga labandera da Mrs. Rita Gomez. Kanda Mr. Fernandez. Doa nga balay ti pagserbi ka pa kwa. Mapanpagdalusan ken paglabaan. Di kat kapilitan na nga nagbaling ka labandera. Ken para dalos. Kaya di mo kata kumapadasa matimapan yan ni ading mo. Ni Judith. Mapang ko napamutalain di kita murang da.
Kawan. Imbes kada Mr. Gomez, kada Mr. Fernandez, iti bapa mo ilabaan, di ilabaan mo suna. Baka adamat sa bali nga manglablaba kada kiti murang datatang. Narikat mat mapukawan ti ilabaan di tayo dati-dati nga para labada. Sa bagay. Nukas pagarigan takayat ni ading mo nga sikat agbalinan ng labandera da di mayat-mayat. Baka napintas ti panagitad na iti tandaan. Di pa may balakad ko balasan ko. Ado dagi ti bakante nga paset dito likod ti balayo. Isuro ka ta kwa. Agitukit ta ka dagiti nateng. May itukit ka nateng. Tauri dagiti pagsibsibugbog ka dagiti pag-arasawan kata kwa pagbugo ka dagiti kwa paginawan nga siya. Uwan tatang. La mangitigutak to ti bukel. At luwang nga ngagmula. Sitaw. Tabungaw, karabasa, marunggay, isupay nga malibre. Uno, kang kantuti sa nga paharis nga manok, tarakang kati manok. Huwag manong nemi, umot kami nagpeso. Nitatang manong nemi, suda kininanang nagagatda, nga agbangkag, ngagmula tinateng, isot pagbibiyag da. Kinapod nuna manong nemi, at pagkitarakin na nga kalding, kanjak lamo, dat sapay tarakin na nga baka. Manong nemi. Nagsaluko kak nga rod manong nemi para tapno tikasta kadagbiag kami nga gina. Kaya di dandanin pa naglulukat ti klase manong. Nanang, dahito tinasweldo kiti 2 bulan. Kaya mayat. Nagkwenkwenta kiti maipletek iti agapan agawid. Sa tsakag binmirianda na, no agbalo na, tipangal daw, masjay, unasahan kat inapoy, sakto lata dumawatan tidigo, anak, iti kasta mangmangit kong ibagbagam. Nga agorder ka langin ti inapoy, sa kanto dumawat tidigo, katumunay nga pangal daw mo. Anak, saan ko makastoy no? Saan nga natay ni tatang mo? Dahil takay manen. Manumat tinornong yo. Napamkaka din nagpakwenta no manot ti matrikulam. Imbaga na manong. Awan umanay nga anak. Awan ti umanay. Pagrimedyo ko yun ha. Mapangkiumutang kini Auntie Judith. Din sa kalman nga nakita ka na pa ni imawat. Napaman imawatan. Alawan na. Patasak man itin na mapanamakan kwa na. Kapsat ko iso na. Imposible nga sanak nga pautangan. Kinunak manong namikat na panak nga road itayan ni Judith. Nagpintas nga talaga ti balay da. Balay ti katas Saudi ako nada. Sa nagpintas tarawatan na. Ngawari adda iti rawbayan kat kasla adda iso na itimul. Nagsabali mang gayaman ti kulay ti buok. Naimbaga nga bikat mo ading ko. Ay, manang. Nuwanong ka. Wano dito latan hardin ti pagsaritaan ta. Kumusta? Ay, kastoy Napindas ka lata din ko. Anat serbi na nga rin nga dadya Saudi ni lakay ko. Ni Noel, no saan ko nga papindasil na tamat ti bagik. At gayam igatang. Nagpawit man gaya man ni lakay mo di kalman. So napanak matin nagpawa. Para iban ka pinagpakulay matin. Sa baro ba na tarwatek. Ikimatang mat at barong arwatan na kiti anak ko. Ayan da ka di. Kat, napanda ka na gini barkada da, pagpada da nga rin lalaki. Uret, second year, third year college to ni John. Ito yung mga tawan, ito yung ag-fourth year matin ni George. Wan. Abay, may kaman? Kahit ko kumamit ka makapag-enroll ni Julie, so na lang takurang ti kwartami.
Di mo lang itultuloy yan. Tasayang laeng. Manang Elsa. O, makita, pag matriko na lang nga damo, hampay a kompleto. Kasanun to nga rodan to, no? Ag first grading, prelims, at finals, katunggal ag exam ka, agbayad. Pangalam nga rin pagbayad na. Alis to siguro mat nga may remedyo. No, ay na, manang, agbambanog ka lang, agsaysayang ka lang ti panawod. Ang mga no, agsikog na din na oras ni Jolie. Sayang lang tigastusin na. Kahit kung harot nga makapagturpos isuna, ore kayat mo makapagturpos, ore kayat naman. Ayun no, babae isuna, masikuganda, wano, maitaray da, awan sa sarbina. So kasamo lang nga rugrugyan, taggastos, manang, awate mo nga talaga kastat biyagyo, at dakay ti baba. Di nga ngayon, at dakay ti baba. Kaputan na nga rin, dati-dati nga marigrikat kayo. Pagkatapos, natay ning kayong, ni Manong Eddie, di adadaman nga rimigat kayo, bagsak. Idindito na kami. Nagtuloy ti panagipawit na asawak. Siyempre, napintas trabaho na dyan. Skill worker suna. At dapat sideline na. Ading ko, please man lang. Umutang akman ti may nayon kada dyan pagmitrikula ni Julie. Susapo ya. Utang ading ko bayad at tumitlaeng. Wen, utang. Ngayon, saan agipaw-pawit nila kay ko, tapno adda ipautang ko kada kayo. Agpapawit nila kay ko, tapno adda para kada kami. Ngagiina. Sorry manan. Ngayon masayang lang tipautang ko king ka. Taon tumala sa sarbin ako nakmat. Saan to makapagturpus ni Julie? Hangga agin lalaing agpakolehyon sa mo kaya? Manong nemi nasaktanak idinaytang imbagat ya kamsat ko. Nangruna niya ko na nga, adda ka iti baba, kat adda kam iting hato. Dumdumungan dak, di din to tatang-tangadak ida. Nangaton ti porwa ti kamsat ko, manong nemi. Nakaasawa lang tinagagat nga da sa Saudi, nga binulan nga agpawid. Kasala, dinan mo nga tulungan ti kapsat na. Kasla dinan mo nga bataken itag-ay ti adda iti baba. Ti kayat nakit adad na rin maimamag kami. Agkapsat kami pa ya. Kastan iti ugali na. Manong na may inapanak iti balayan ti ayang datatang kininana. Kaya't naamuan da tinapasama. Kaya't muhasawan, utangin pa, di nakapalapulos pinautangan, di kapsat mo? Uwan datang. Sa bari iso na kami na yun, ni Judith. Manipo di nakabalayan, ti katas Saudi ako nada. Manipo di binulan nga umawat, di pawit nila kayo na. Susapo. Social. Feeling rich. Handa pa mo tao, di ka dahil. Kaya nabudno nakit ko mapang kami mangibagbag kininanang mo. Ngayon da jay, kas jay timbagana. Jay timbagana keng ka, kas tamat timbagana kada kami. Saan nga kay pau-pauit nila kay ko tatang nanang iti para kada kayo, no di para kada kami laeng. Pao na yan. Sawan ti anak ti kasta. Nakabatay laeng iti tuktok ti susapo. Uy nga ro tatang. Alam ano ka di kurang data matrikula di anak mo. Kita man no mayat umanay ka data urnong mi. Ori saanin tatang inak mangibagat sa bali. Ay, sa bali. Ibagam naman kurang na. Siya ko di makamo. Nakamatrikula nga ro ti anak ko manong nemi ket kunak kang kuan anak.
ipasnek mo tagbasa, ha? Di ka pala makiar-aram. Panunutem, ikarikarigatak kang kakarikit ka sa pulam. Pagpletem, balon mo, pangaldaw mo, babayin ti panakilabak, panagdalus ko. Ken kastamatan, kiti mabaling ko nga pang nakagan. Wananang, ikarik ka na kayo. Agturpusak, agbalinak accountant. Iti gayam na genrulam, iso ka diti na genrulam, di kiti kasinsim mo. Saan nang, tsak makikita ida. Kita third year college ko mamatin John, ha? When? Third year college na. Iniinaw na nga riti duwang atawan ng siyak. Sa ni George, ininauna ak man ti may isang atawan. Dito yung school year, graduar tumatin ti high school ni George, ag-college tumatin. Tapi kanda kwanta na nga taong problema da. Maitad amin nakasapulan da ngagbasa. Yung siyak, naganano sak. Nanaskin nga, ag-side lang, kabayatan ngagbasbasa ak nanang kitaramidag. Kasano ko ma? No bakantek, di mapanag, di may isang kantin, no restaurant, bayadan dag ito rin mano, iti may isang oras itutulong ko kadakwada, dati ak nga servidora ko nakmata, amok mo tagi-serve. Sige anak, alawin, tulungan ti bagim, tulungan ka, agtinulong ta. Hanga bale, tumultulong mat dalulo kinilulam, numampay awan ti maitulong ni antim nga Judith. Ken kagrunan ti amin anak, awan ti sabali akang grunan nga makatulong ka data, no saan nga ni Apo Diyos. Kasta nga rod tinapasamak manong nemi nulabsaktag sao kat pati rabii kat aglabar. Nang runa no kasta nga umadanin ti panagmatrikula manen ti anak ko. Duha kampayin nga aglaba manong. Taha, sa lang nga dududwan taltalon upat iti pagawawatak iti labaak plansaik manong nemi. Nanan, anak. Finals minton. Uwin anak, ada nakasagana. Karinto no semestral break, mapanak to trabaho. Tapno, ada may tulong ko para ka nagiti allowance ko. Pagpletek, kinda dumapay ka sa pulak. Ananos lang anak. Wanang. Damadlaw ko ta kayo. Anamadlaw mo kanya. Umuumres kayo Baka hurang kayo tuturo. Met, kompleto mo anak. Naladaw kayo nga maturo. Masapa kayo nga agreeing. Nanang, importante sa lunat. At nga may mamagtay tirigat, no agsakit kayo. Lapanunutin nyo. No agsakit kayo. Maminpinsanan nga maparilisa tayo. Kanori siya. Nanang, yun unate kumati sa lunat. Pwede na pakananagan. Mga asin na po Diyos anak. Basta ikarik, iaradok tibagik, tapno lang makapagturpos ka. Naging ka manong nemi ngagpakarigat akon ni di addan iti third year college ni Julie. Nang? Nagsarding at tupela numalpas dito ng semestre. Apay, marigatan kayo. Anak, madino igsarding ka. Tano agsarding ka kat sumrek ka ti trabaho, kabayatan nga saan ka kagbasa, amangan numalipatam doon ti agsubli ti pagadalan. Sayang lang iti nasurok nga duwang katawan. Ngam kakasi kayo, kahayak anak. Kabaila. Di matpulos nga man tumulong na Auntie Judith. Isudalat na ti napintas ti biyag na. Adada iti nga to, dito tayo kat akarkaradap to iti baba. Hanga bale, tadamat at lulong kinilulam, nga mang tulong kadatano, da pagkurkurangan ta. Banta, mang panunutak tinapimpintas, ng pagpamataudan ti kwarta. Ngem ti panaglaba.
Ada nang isingasing kanyak manong naming o masaday ka kiti gobyerno. Wahin. Kasta nga ron tinaramid ko manong nami masaday ka iti DSWD. Ibagak ti problema. Nga single mama, kadadati anak ko iti kolehyo, makilablaba alak, masak labandera, ngam sa nga umanay. Mrs. Awang ka dito pindas nga space, iti balay yung mabaling nga pangpatakderam iti pagtarak ng tibaboy. Ada sir. Good. Umayda kayo to bisitain. Tano ka sa no, numanot ti masapul mo punan. Iso ti may pabulot keng ka. May pabulot without interest. Nagyamanak sir. Makita kiti asog mo tirikat mo kat talaga nga. Kaso tinaramidin ti gobyerno tayo. Di kiti talagang kasapulan, rubeng unay. Ngayon ti aramidin tukit ko mapagakin ni kapitan nyo. Kahit mangaramit ti letter request, ma-i-address kada kami, true keng ko babayin ka. Basta mapanggantong ni kapitan kit ilawlawag mo ti amin. Basta nga tinaramit ko manong nami kat siyempre umayda kami binisita. Ilinukod-rukod da manong nami ti mabalin nga patakdaran kano iti ubong. Adamat datatang kininanang. Ada sa di kuha tata makabail nga mang trabaho iti may patakder nga ubong dito. Uragat adamat pamalubos ti City Health. Agrama matin ni kapitan nyo. Kaya ka, sir. Makayabak lang, di ba, sakad mo? Kaya ka ta. Kasan mo ka di? Inlaw-lawag naman. Good for 6. Ang dito agad may promise yo, kada kapitan, nga awan tagreklamo nga karuba, may panggap ti aangot. Sabagay, anda na kita mausarap no saan nga agad darangot. Nang narunaw talagang inuran oras nga madalusan. Kasi di pa nangilawlawag naman. Kat siyempre, ada pinapirmaan da kaniya, kalpasan na ada negati materyales manunimi, nga maaramat para ti panakaiparakder ti ubong, nga maawon sweldo da tatang, ganda kita itay kaduana. Dadatang arti nagtutulagan da, pakanaglatay da na, kan pagmirianda, edi malpasin manong, simang putmeten ti talop, ang inem nga buryas man. Kanda kita kananda, itadda kano amin manong. Kaya tilaing aramidek, mang dalus, mang digus, ken mang pakan kadakwada. No pa'y addan manong nemi makunang pigarik nga inem nga baboy iti ni karga. Intultuloy ko latamat manong nemi, iti imawat ka di kiti labaak, iti umay nagpasyarin manong nemi ni Judith kabayatang nagdaldalusak iti ubong. Ya po aya, manang aya, sus apo aya, ay sus, kabangbangsit ka man, ay, agdaldalos ka, iti ubong, kat pasari maparsyakan ka itirugit ti baboy han, agad ananusa ko na adin ko. Sasapo sinunta ka panunuti kastoy. Malugi ka. Manod bayad ko mati ko buryas. Manod bayad iti sa ako nga feeds. Awan. Ading ko, inted ti gobyerno. Inted na. Kasanod bingay-ngay. May subli di punan. Kalpasan na, kukok amin na nga ganansya. Saan ka mangibagi? Handa makibagi? Haan. Basta kasubli na kila di punan. No manot na gastos da na ipatakder ka natin mo ubong. Ken no manot gastos da kada jitas manos innem nga buryas. Ken itin ipakan. Baka ado na yung gana akwada. Puunan da ng tigwa. Bayad to di kita innem nga baboy. Ading ko. No ar-ariga na talaga katusto. Dejay gudwa. Talo nga baboy. Isot ti mangbayad ka di puunan. Kaya dadamat talo nga baboy, isod ganansya. Lumanon to nga ribo ti maysa, times 3. Di anda more or less 20,000 ko. Iti man nga bulan.
talog nga do patabulan. Nung kwenta napagkala ko man nagkatulungan. Hana. Ano nga hana? May rapin ko madlatataglaba. O rin o datrakin kong mababoy. Noararigak ngagpaisuma nung name ka nagsuseldo ak iti 5 to 7 nga ribo iti may isang aldaw wen manong. Kat siyempre talo nga bulan manunto. Wen manong name masungsong batak metlata no anya di kiti kasapulan ti anak ko kapag tultuloy metlata ti panaglabak panagdalus ko saan nga di ubong lang. No diket panagdalus ko pa manon nemi kadagiti balay nga awat ko nga dalusan. Nga mariknak tirikat ko manong. Nang runa kat ni, agpurcher college sen ti anak ko. Kat idi harbesek manong nemi ti nagsasarunong enem nga baboy. Yung may nga mismo manong nemi nagiti taga DSWD kramon kring kapitan. Kalimbagada yung pakita na nagiti gastos, resibo man. Insublik ka na kwa na. Kahit manot na bati ngay. Adamot la umanay nga kwa. Igatang mo ti Boryas. Sangan ta kayon ti Mangted. Kahit no itultuloy ta nga kasi ti sitwasyon. Mabalimat. Dato itad mo. Isot tumanan isot gastusan tayo. Aya? Ngam adamot tin ubong. So nga may na dato kwa. Adamot lang mapagkat. Tilaeng ng gastusan ka dito manot kaninda iti talog nga upat nga bulan. Kada ijay, innam nga Boryas. Alaman ma'am, sir. Tara iti pa nakabagi ka kita. I-reserve para iti panagbasa ti anak ko iti fourth year college. No kasanulaing basit laing iti kurang na. Tapno makumpleto ti makatawan nga bayad na. Wen manong name addan iti fourth year college ni Julie ket nagtultuloy iti panagtaraken ko iti baboy. Wen ket nagmayat manong gamot na ma-enjoyak. No talagang ipatpatig mo ti trabahom kaslasam mo marik na ti bannog mo. Ngga ti may nga bigat manong name bigla lang atlatan nga nagparang ni Judith. Manang Elsa. Papayatin ko. Slada basol ko. Asinot mangidandanon iti asawak. Nga agsugsugalak. Tagsugsugal ka kadi. Ito lang amok agsugsugal ka. Kasano kumawad nga siyak ti mangipadamag kini alakay mo. Ngagsugsugal ka kit italang nga mamok ngagsugsugal ka. Amo maadin ko, awan ti sabali nga pakakonsentrate ti panawon ko nga nasaan nga ti agtrabaho diti balay. Dagiti awat ko nga labaan ken dagitoy taraken ko nga baboy. Nabayagan nga jak amot mapaspasama kiti biyag mo. Ti amok alata agat talagang ngumat nga to ka ata kang kanayon latang agpapaw iti asawam. Baka nakagatang kaitan iti ko. Baka dapay lugan mo. Unulugan ni kita anak mo. Awag gayam. Idi naggraduar ni June. Di ka malang nagawis. Sa mong iawawan ti saritaan. Sikat na nagipulong. Ngaman pa nagmagimadmadyong. Ading ko, awan jak amo ngagmadmadyong ka. Jak amo, wala itang ibagbagam. Dapat yung mga ibagbagang ka, dalarakik. Ay, awan kanyak na kita ading ko. Jak masango. Iti mga amuno anyat mapaspasamak ken ka ken mangidandanon ti mading aramid mo iti asawam. Bisiyak ditoy. Jak masango di kita ading ko. Manay po di sa ang kapulos akayat tagpautang ket awan maten ti bibihan ko ken ka. At nakangat nga to kamaten. Di kan magawat. Di mo matkayat ti agdumog tapno magawat ka kuma. Amo matin ko. Sud ka po nang karkarigatak nga mapaggraduar ko ti anak ko. Tabarbareng ba't no, umasenso kami. Nga saan kam lang nga adda kang kalayon iti baba. Barbareng ngumato kamot basit. Orekas kasanulayan no makapaggraduar to ni Julie. Kat sumaya ito mga tamot ng dibiyag niya.
Madi po didi may dandanong keng kuha na teraramidak. Sambutan ngagpapawit. Ana? Nilakay mo saan ngagpapawit? Agpawit man nga bakbagisulay nga para kaan mi. Dinamatan ikan di anak mi ti kwa. O susarinda nga makibarkada. Ana? Apay nga nagretor ni John? Ni barkada manang. Ori ni George. Dumawat dati ba mapanda o sarinda mapanagbasa. Nakaigpil da book. Ng maawa mahandamat nga mapanda eskwela. Mapandamat itiayan di barkada. Kasta. Kadapi ka sa mo nga naurnos ida. Apa nga sa mo nga na iturong ida. Turumbe nga turungan da. Kabisyak mat. Anat pagbisiyam. Andan samot katulong mo. Awanan pinapaanaw ko na taumat ipasuldo ko. Di siyak pa yung taglaba. Siyak pa yung tagdalo. Siyak pa yung tagluto. Api kami nga namon. Ti asawak ti kasjay. Ading ko. No saan man nga siyak. Mabalin nga. Dagiti karubam. Wano dagiti padam itlayan ko. Anang kami na. Agmadmadyong ka. Huwin. Dadya siguro nga anit pulong. Inapak namin kat. Agasem, inabak na amin na kwartak. Dumawat aklat ti barato. Kidinikan. Api ngamin pabaraton na ka. Kat kinalaban na ka. Dadya siguro nagipulong. Kapo ating ko ya. Nasunutan magayawin ti sugal. Imbagat na madyong lang. Yung ori madyong nadakkel ti laban. Sa 24 wada 48 hours kayo. Kat nabaybay amon nga peso dito. Anak mo Sapo. Ikasano nga rin. Baka nagpeso nga aglalaki ka. Baka saan na ka nakayat asawa. Baka no hanak ito ng sangpitan mo no ilako na tibalayo. Sino na hinagan tibalayo? Isuna. Nawayan to nga mga ilako tibalayo. House and lot. Kat gabuta may ilako nanton. Awan to't pagbalayan yon. Papanawin na kayo itong timangkagatang. Papanan yung tupay. Idaw-dawat mo kasama pasamak? Hangkong idaw-dawat. Aksal salud-sudak lang ading ko. Apay ngamin nga nasunutam ti sugal. Apay nga liniputam ti asawa. Saan nga pudno na ita? Awan pa maniknik yo. Ngayon pudno. Masapul ko Pakita. Kunak tupay ngamin. Amo mi di umayak umutang ken ka, malagip mo. Nagbalbaliw kan. Kasla saan na kun ngam amo akapsat mo. Kasla di mo amot tumulungin. Nga kasla para kang kagat sa amunto nga masapul di tulong ko. Kasano nga roden, no saan na kanto nakayat asawam. Pangalaam tupay. Ti pangsungbat mo kadagiti bisyong. Pangalaam tupay. Manabtuog ka iti daga nga nakasaksakit ti resultana. Gapumit lang ti aramid mo, Judith. Nagdinamang iti lugar mi manong nimi ti kasta nga aramid ni Judith. Kiti minsan nga ipapasyar da tatang gininanang. Kumusta da kita tanagan mo, anak? Okay daw tatang, nanang. Mayat. Kasta kumaamin na niya. Amom, ti gobyerno, tulungan na nga talaga, di kita umili. Ngayon, adu di kita mga busar. Sika akit saan? Di mamas pasamak ko. Idadda amin, ubong, baboy, kanin na, tilang aramidan ti taon, kaslakag ka, mangdalos, mangpakan, mangdigos. Mamuti aramid ginaduma. Ay, ibagada, ay ma'am sir, nagsakit. Ay ma'am sir, hamatan makabangon iso nga pinartimi. Ay wang kasto sir, ma'am. Kasto, aging ka nalugi. Awan to sir binyo obongin. Hawamatin pa nagtalak ti gobyerno, iti asin no kahit naman iti maulit ti panagpatarakan da, keng kuana. Hangakas keng kanak, nga talaga nakananos na, nakagagagit ka.
Kunapin ni Mr. Pedro nga ako no kaskasano lang baka kayat ng tupit ko nalawlaw ang pigari nga ipuunan da. Makagtaragang ka iti sanga dosena, uno dua dosena, muna sanga gasot. Diyak kaya tatang, nanang, hamad na siksikan no kwan. Mang sweldo ka mo at obreros mo. O, di mayat. No may talagdalagit kanya. Ay, wan, di talaga nga namin talon nga nag-harvest ka. Kita napaniknikan din, tikinasya at kinagagat mo. Handa nga maulugi ka. Agang ganan siya, dagang ka. Ngayon di kita dunga di nga tao, logi ti gobyerno. Iso nga ore kasano ti ayat ti gobyerno nga tumulong ka na giti tao, no saan mat atulungan ti giti tao o ti magbagida, awan sa serbina. Iti ba yung paggap kang rod kining ko Judith tatang nanang, ay di pala mo mi deta. Kung kunak nga rod ket, nakatangtangig, bumagsak kanto, manabto kanto. Hami nga pinawdaw, panangidaw-dawat kininanang nyo. Ore kas jeti ugali ni Judith, anak bimot lat tayo suna, kas iti, nga anak da ka. Tekunadan, no ti tao nga't di na ipatig, iti grasyang ited ni Apo Diyos kang kuwan. Kasi iti bagtungpalan na. Agbaling isuntot nakakaasi. Isuntot umay agpakpakasi nga umutang mo nagpatulong. Ala, barbaring no ikanto niya lakay na iti sa bali nga panawen wenno kundaway. Sa bali nga chance. Ang maaramid nga taretan ni Noel. Nga maawat na palaeng ni Judith iti likodan nga adan sa bali nga lalaki nga makaramraman keng kuana. No, sinugit imalalaan na susapo. Na isungsong kadagitay pada ng madyungera. Kada madyungero. Agmadmadyong mitlang ti karelasyon na. Susapo, numalpasin ti ayayam. Sabarin nga ayayam ti aramidan da. Ni ading ko Judith niya. Diyos ko. Kahit di kita po kuyo kinako. Kaya ko na tatang. Kumusta naman? Awan. Barkada dito. Dapat bata pa nga drug addict dan. Diyos ko. Ngayamot din tinagbalbalin ng tinapindas nga biyag ni Judith. Ti apalak nga biyag na. Baka siyak ton. Dakamton kini Julie ti apalan da. Mapanakas ta anak. Ay, tiko nadan tatang nanang ti biyag ket kasla pilid. Kasla ligay. Nangruan na lang arudan iti agraduaran manong name iti anak ko. Saan mga nagmagna, nagsuma cum laude, no may pa nangangato digiti grades naman. Pimaala kami mata, inawis mi mata digiti taga DSWD, ken digiti barangay official. May mat ni Judith manong name agraman ka digiti duwang anak na. Langada talaga dito regista, digiti kaanak ka. De June kini George. Ay susapo agbalbaliw pa nga tanig ito. Ket ko na kanyak ni Julie mano. Nang ipasnek ko tag review. Ket no kasanulain, andak iti top 10. Ana? Unang. No andak iti top 10, trabaho iti mangsapul kanya. Amam nang, ito naman ang trabaho na pinasin iti sweldo. Isa din yun tang tagbaboy. Isot na kay ruwama ko anak ko. Itultuloy ko kodlatan na. O rin ni aglabad no kat isar din ko. Ngayon ti agbaboy. Isot ilang tulong ka na tati baboy. Gabutan ang gagayatak ka no. Kaya napintas iti panagtarakan ko. Kat pimod no manong nga po ni ragsak kon. Ragsak min. Hindi top 7 ni Suna manong. Hore kam lang nagsangsangit nga naging inarakop ti anak ko di maamuan minti resulta. Anak, naglaing ka, anak, nagdinamag ka. Nanang babaen ti tulong ni Apo Diyos. Ken iti kinaanos mo, kinasihat mong ina. Single mother. Naparadwar na, ti anak na, nga top 7. Iti resulta ti board exam.
Isa nga nalaing CPA, Certified Public Accountant, kunada. Kadagbeso manong nemi, ti trabaho itinang sapul nangayab ken kuwana. Nang pili no sinot kayat na manong nemi nga pagsarkan. Kadada impakat na dito iti panagtrabaho na manong nemi, iti may isa nga nalatak nga bangko. Nang ato ti posisyon na manong nang nato'y balay ti mo na sa progreso mo ta pigarim. Sige, adamot ornong ko, di inayon ko. Tapno pamintas mo ti balay ta, tadikat kang kanay nakastoy, adda iti baba. Medyo pumatay nga tamad ten. Okay, was lime. Yan. Progreso mo ta. Aging ka manunemi nga dimtengen ti pasamak kasabi kumayan mapasamak. Napintasen ti balay mi manunemi na pimpinas nga amang im ti balay da Judith. Nga ni Judith manunemi ket uk kunenan di kita arawatan da isuda nga giina. Gaputawam meten ti pagyanan da. Taos to di ko na. Gaputa saan nga maawatan ni Noel manunemi ti kabsat ko, gabot ti panakikamalala na. Panangigastos na kadagiti ado nga kwarta nga nagrigrigatan ti asawan. Dinan naawat, dinan napakawan. Inlako na manunemi ti house and lot, ket pimanawan di kitagina. Kaya napanandagarutan. Dinamag ko akada di nangipadamag kanya. Isa din ako mapati kamanganda no sangan ti balay tatatang ginanang mo. Kung nailid na dyan, talaga nga nailid na. Mabayin siguro umayking ka. Tadito'y kumat umayanda kaputan halawat ti balayo. Tadududwa kailang agina. Napangkus na rungkaran ni Damano. Imawan taman. Tatang, nanang, di ba nagawitin dito eh? Di kita gina? Di kita laing arwatan dati, may dainyag dito eh. Ano nakasarita ni Noel? Kaya di ba nagpakpakita? Awan ti kontak mo kay kuha na eh ah. Awan matang. Kaya naman ang tagarod. Kaya naman mananakibarkada at itihiya tirong nga apukop nga anak ni Judith. Ni Judith nga eh. Kat ada siguro mapan na imadyong Dahil nakmakimadyong ko na. Ay susapo imbes ko mga agbalbaliw. Awanin anak ko. Sigon ti damag agit inik ka ni Noel ti kundaway ng agbalbaliw. Dangim sandamat nga nagbalbaliw. So nga napunuanan di kayong mo. Niya kita nagtungtung pala na ya. Kunam lang no sino di nga tangtangadan tayo. Nakapig nakangat nga to ti purwa ni Judith. Naka-abroad lang nila kayo na, nadala na pintas ng trabaho, nakaigamlat ado nga kwarta. Ay kunadan, de kwarta itinangyaw awan kang kuwana. Apay man kami nga, pinaupawitan ni Eddie, ti ado nga kwarta. Di na nga tamat amo akas tat pagtungpalan na tatang. Ti amo ka, di na maarami tikas dyan. Anak, no, agree kat dan to akit, sangkan to kading agad kada, tumulong. Yan tangay, sika iti insagutan ni Apo Diyos, tinaimbag agasat. Da kayo nga gina. Da kayo idi nga talagang agrigrigat, gabutan na tayo nga rin ti asawam. Kada kayo itan, iti anda iti nga to. Anak, uri at dakad ka din iti nga to, akit ko di mo kadliblipatan na tinagkapuhan nga baba. Tatang, nanangawang pagdalagan nyo. Tadi kastong insakot ni Apo Diyos nga, biyag mi, as namayo no, saliwanwan ti biyag mi, nga gina, di kayo to babayan, kininanan. Siyak to ti makaamu ka na kayo. Kinawang pagdanagan nyo, no, mampay nasaksaktan na, hindi saan na pulos, itutulong hindi, dinakpulos pinautangan hindi ni Judith. No, kidaw kanya, ikak. Imay nga agpay sumanong nemi.
Ano masapol mo, hading ko. Umutang ka? Huwag kumamanang, taores ang kaiding pinautangan, dinak ka di balbalsan na. Diyan kamot bumala sa hading ko. Oh, anat masapol mo? Kwarta, pangusaram. Kit ko masapol ko ti kwarta, pangusaram. No, ingka isugal, hangka ikan. No, gastusin para itilalakim sang ikan. Ngem no paraken ka, kat mabising ka. Masapul mo ti bagas, awan ti saang mo, nga kaninyo nga gina. Pumatang ti bagas. Iregalo king ka sa kakaban nga bagas, ti makabulan. Para kada kay nga gina. Tapno saan king mangnamnamalata kada tatang kininanang. Kwarta't masapul kumanang. Ano nun ti kwarta? Isarding mo teksugal. Agbalbaliw kan. Di ka kadi pala nagnakam. Di na kan pagan ano ti asawam. Tadan sa bali pamilya na. Agpakainakan. Agbalbaliw kan. Hamo ko mangitulok. Agtadang agpapadakin nga giina nga mayaoan. Di ka lang mabayin. Gabot ti kinasugal na ram. Nabaybayam ti pagrebangam ka nagit anak mo. Di ka mabain, agbaling nga dorogista, digit anak mo. Nagtungpalan naman ng name talagang tiniliw dari kiti duwa. Talagang lungdan iti droga. Pagpintasan namat kiti nabalod da, kalpasan na, napanda iti rehabilitation center. Idinto manong name, dati kapsat ko, tilad da tangang lalaki mo ti papapanan na. Nako. Awanin, ato ang pamagbagamanong, ngayon talaga nga na yung awanin. Baka makangalan to pekit sakit na. Ay, hapo, nanang tatang, talaga nga na yung awanin ni Judith. Down, nanabtuog Di naman kayat nagbalbaliw. Makapag-recover, kumamat ang makapagbalbaliw na kayat na. Ngayon kastamat din. Awandan. Alang kita marami tayo ako Tinasyat, nagtultuloy sa liwanwan nyo, nga gina. Kat dandan sabat na nag-asawa, apo ko may kangka. O nang, accountant mo lang tinong boyfriend na. Nugas ka sa lang, agpakasarte ti mabit. Kat adanton kadwami, dito'y balay. Baka adanton mati nagibit nga pukok. Adanton tirangsak ko, no adanton mati na pukok. Nag-asawa nga rin ti anak ko, manong name, kat syempre napindas nga duwa nga isuda nga duwa napindas ti trabaho da ket siya inkarik idibagi kasana kung ngagbaboy gapot adadamat na namang suportar kanya ken kasapulak kading concentrate kon tinagaywan kadagiti duwa nga apukok kadakuan. Nagsakit ni Judith aging nga na-confine to hospital ket da kami manong name tinang papaagas ken kuana ngem saan na nalasatan ket natay. Da kami pa yata naggastos, iti panakaiman sayag, ken panakaitabon. Piman nga anak, piman nga kapsat. Tano dimngab kumaidi, da kumapalita nga biyan. Dagiti met duwang nga anak na, manon nemi, handa pa nakarwar iti rehabilitation center. Ito nga ron, ti pagkasalita, ket thank you, iti anus mo, nga nangurnos kalbasan nakinsen, ken ka dito Teliena. Thank you, iti laing mo, nga nangibasa, ket sabi ko tadamat na ibatik nga adal, liwliwak in pagsarbingan di biyag, kadagiti padat nga nagdengeg ken nagbuya, more power to your program. Ito nga nagyaman nga pagaya mo, Elsa. Thank you, Elsa. Pilid ligay nga talaga ti biyag. Adda kayo ni tingato, or adda kayo tingato, hanyo liplipatan ti baba.